Dipu made district press club of Karbi Anglong sai hamalong tong sekot rangke me ingin nak kok dalam teke la pun patumi arni jadi gandeng along amreng border committee di jang Karbi Anglong alang tu kisong akan BP kalam lo lapan ini kita cedon lo nason si akso se tame claim nangji dapat dam nangji sini li barcola kita me haradak United Khasi People Organization amen isung kon ata mesem lo kita me hala soang bom kidam tang election ahud mate Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik ahud voter ID penceng lo ration card hai boy ke pangrum pen ada Khasi benar labang nongklud natum apan voter ID pangrum pen vote kayok ngadet 12 alang tu memorandum Assam Chief Minister ban kapanong do hala sorong asap so kikeng ke do ko si non tong sekon kami perang kami pan to lo lasi hala so alang tu kita pon la ke alang tame chok ke da itu cingki long lo itu presiden secretary pan itu cingki si jebekeng lo alang itu tame officially alang tu video long dam si labang so Timpura lu made memorandum tame langsung pakeng dam lo dapat ke labang so kopi dame ngajeng hon Dr. Tuliang Longhang Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member apan kopi people lo dapat ke MLA sarapan tuk sinteron akai dapat ke son saksi local MSC hadak amreng number 9 amreng MSC EM akai pi sampai dinaterang piapan dapat ke sana saksi DC Krishna Purwa jia pandamerang pintur lo kilo kasih labang so along dak sab to keke nak dogok wasi yesemet kerang keme apa nang tok laban ke labang so yuki pinang lake non ada Karbi Anglong along itu Khasi akorte tuan Khasi kustame ada saplan dupik nongtung karwan son sepenar dapat ke labang nongklud raliang hai ketu ke dupik nasi itu mendak Karbi Anglong Central Committee made lapus blokon laban doktor long ketu Khasi dapat pu non itu 8 consensus tu dadak Karbi Anglong lo na ceng amri centong dapat ke soceng amreng dapat dak lumbajong long kado idon doni hansulina tu dapat ke soceng denta dapat ke singhason dapat gorkan tinong do kido le prejam sutame asap kido nasi labang su hitung kido kedam prejam ani ngamat tame prejam lo kadak itu Karbi Anglong long kido lake hitung ladak kido ke 1951 United Mikri Hills pen hala so hud pen kadak Karbi Anglong long Khasi tumdo nasi hala so arni pen langda poloti tum ta isi indigenous tribe lo nasi hala so teng pen tum non bang bom tam bom sia ki purunaan ta be do elo nasi non ada Khasi tum pandame di Karbi Anglong Autonomous Council lagi itu api ko mane guardian lo itu guardian lo pendak Karbi Anglong long kedu Karbi araan ke itu ma iga kleng son si itu non kuan ta me itu hokbom lah nasi tidam tang arni long lam ini tu mar long social media long pinang Khasi tum Megla Chief Minister long dam si pin koro lo pi ahok alang tum dam la sosial media long kami hekpon long nasi kacini nang yalang ke la pun long tum hemisi long ipi podum kedo dam ipi podum bang kedo prek ahem ke prek itu usomardet si itu hostel long kedo son mandet ate darak kote muti amgong itu jebong cek dolo kedam tang kecok ce dolo Khasi tum kecok ce dolo Karbi demi kecok ce dolo Khasi tum dadak jebong se ya son lapen itu ma guardian Karbi Anglong Autonomous Council kita ma guardian lo alang tum tame nang kelang dun asap so pang kreson heglong ate 1952 pen council sengken pen penengan kan toksikiapan pengat no ini artinya tapi Khasi tum apan nominated tame unit to tapi ini juga lama. Kita mai non ni pong ke bang ke
Dynamic leader kacimhan Dr. Tulirang Mamang alam ni nang matapon ni kusinin temi tim kuat tulang ko. Asila bangso kacimhong